Assalamualaikum. Assalamualaikum. Engki ngatore. Ma engki ngatore mata e jawab waalaikumsalam. Boh, empian ba mata kerja John. Kaula dadang ba dari balai. Oh iya. Cuan nepon kaula ka enje ba kebay ngadata panjenengan. Apa cong? Beta, arua. Data ba, data. Oh. Ngerti kan kiba? Yang mulai nak kiba? Kita akalan nolid. Pas mana ba? Manton. Oh enton ki. Manton cong. Warga Edi nak ngolok bula manton. Engki pon ba? Terus sakina a. Tangkel lahir ba? Tak engak bula cong. Tak enggak. Umur ba? Tak engak. Agama mana ba? Agama? Tak andi bula cong. Bula norok jujuk lambe. Ba, bereman nikah pas ba? Lesa Islam lah cungki. Bah, lah cong. Bula tak pernah pejem. Mana nabi nggak ke nikah? Lesa napa pas ba? Data nikah badan nem agama, sobung agama lain na. Antun, naik kak kalau yang beli lo setengah kopi. Iya, sabar ibu dia. Lapora mas. Lapora boleh mas. Boh, tamu ya tak kebagi bintang mak. Bah, iya lo pai, asak kebayaki. Lapora boleh mas. Kak bikin lo oleh. Lapora mas. Jika beda parlon apa kama entun mas? Anika bula ekon pakon sarang kalebuna soro adatan bantun. Masalah nikah bantun sobung agemana bula po sangyesena anapa. Ampian apa ma? Agemana? Tak ada ya, bula norok jujuk selambe. Lesana Kristen kiba. Aha, kenapa mau nguncung Pak RT? Pak RT, jadi Pak RT, Bula pun tahu. jadi kadina apa Pak RT? Nek kapan bingung, nek pola Pak RT bisa nangani. Kadina apa menikah ya nunggu? Mungkin kia tore.
Tingak nikah mas. Lakar po sepoi ti sakak dinto banyak senorok kapar jajan cek man lambe. Nikah pun torun tamoron. Nanging Pak, formulir Kak Dinto cuma badan agama. Salain nepon nikah sobung. Ya Cina tak usah tekak tak oleh tak apa. Tapi Mbak, atoran kudu ngalengkapi nikah. Mon Mbak Supio sareng Pak Aden katipon apa mas? Olah stare ke nikah di agama. Bareng mama. Mamba. Pak RT, ngon mak entun nikah malarat. Terus katipon apa nikah Pak RT? Bareng mas. Bareng mamba. Bareng Bareng mayem. Aha. Katipon apa mau ngunceng Pak Darsono? Ketua Yayasan Nurul Jannah. Gula dari gelak lah pada dia. Aduh, Pak Darsono mang citen. Teti nggak nikah Pak. Gula pun tahu. Nanging kau lah tak bisa bentok. Sabab mantun tak ingin cacai. Tugas kau lah katina apa nikah Pak? Berem ya. Arya masalah seroduk. Ruwet. Complicated. Bisa mah ditokar. Tokar Pak. Tokar. Jadi jadiin mainan. Bener pak. Darsono, berem Maria. Berem apa RT? Bareng mas. Bareng Mbak. Bareng mayem. Pak RT, berem marah. Matanya kasih kok boleh. Bareng mas. Bareng Mbak. Aha, katipon apa mau ngonceng nuno? Juminten, Saati, Pak Sunarto sareng Bu Juleha, Julkipli, Mbak Hamina, Pak Ong, Pas, Tuti. Pokoknya sakapion suruh datang dena. Tuti nggak nikah? Iya bareng, apa secara nanganina bapak-bapak, ibu-ibu. Nikah pak. Pak RT. Mas. Anu. Anu. Nggak nikah. Menurut kau lah, saya repot nikah benima Anton. Siapa? Terus siapa? Wah. Iya kan? Iya kan nggak ada kapal jajanan cuma lambe. Ya turun moron. Masa tadi data? Tapi menurut kau lah, menurut bayi. Lumayan mantun le bentuan. Kak nekap hei pak, bu, cakanca, urusan mak entun, cek paksa ke bengkel saya data, cek mantun tak repot, cek mantun. Tekak tandi etara. Tapi nggak nikah mak, misalnya ibu diare, Alhamdulillah tapi nikah. Ibu diare pian perlu beres ben salaina, pasera siapa tua mak, kan Mas. Nikah hei, bermamun warga di Nara mabodo iuran, ya kan? Ada kan warga lah narema mantun apa bedena, ya kan? Pas kita tak masalah kina apa bayi, katipon apa mun kita saya bento sarang mata pamantun. Manabi pamarentah kita masalah kinika, tikel mantun maleyoro sarang bento warga bayi. Setuju. Jadi, katipun apa, bapak-bapak, ibu-ibu, pada saya berat apa punten? Lah tepak, tapi masalah lah stare mau nggak nikah. Mas, impian abali bayi ke balai, tikel mantun mai bento sarang warga. Tapi Pak, menurut undang-undang Iya. Tore mas, anu kulo kopina, miser, apluan goseng masak. Kiki. Pak, mak enom.
Gane kan di namasa, beremar apa RT ya? Bo, ani kan dan masa. Saporana nika. Ya tau deh lu. Punten kau udah puasa.